Amakuru atugeraho avuga ko uzwi ku kabyiniriro ka Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné wamamaye cyane mu gutegura Miss Rwanda, waje no kuza gufungwa kubera ibyaha yagendaga ashinjwa n'ubutabera bifite aho bihuriye n'itegurwa rya Miss Rwanda. Ishimwe Dieudonné rero amakuru atugeraho avuga ko yafatiwe mu gihugu cya Amerika aho yarari, ariko aha akaba yarahari mu buryo butemewe. Ishimwe Dieudonné rero w'imyaka 38, akaba rero muri iki gihugu bamufashe bamuziza ibyaha bifite aho bihuriye no gufata ku ngufu. Uyu munyarwanda rero wari utuye mu gace kitwa Fort Worth, akaba rero yahafatiwe ku bufatanye na FBI kubera ko ubutabera bw'u Rwanda bwari bwavuze ko bwari bwatanze warrant cyangwa se buvuga ko uyu muntu agomba gufatwa kubera ko hari ibyaha agomba gukurikiranwaho. Ni nyuma y'uko rero afunzwe, amakuru mwarayumvishe atandukanye, bamufata afungwa aburana, ndetse urukiko ruza no kumukatira imyaka 16, hanyuma arajurira, baza no kuvuga ko ari umwere. Nyuma yabwo ariko baje kujurira bavuga ko agomba gufungwa imyaka 5. Mu gihe rero yari ategereje iri buranishwa ngo afatwe ashyikirizwe ubutabera hanyuma abe yafunguye imyaka 5, yaje no gukora ubukwe. Murabizi abikora ubukwe na Miss Rwanda, wabaye Miss Rwanda. Abantu benshi batandukanye rero bashimishijwe n'urukundo rwa Elsa Iradukunda Miss Rwanda. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda 2017, yagaragaje rero urukundo ruhambaye, yakundaga uyu musore, hanyuma rero baza no kubana nk'umugore n'umugabo imbere y'amategeko. Abantu benshi bishimira iby'uru rukundo rwabo kubera ko Iradukunda Elsa nawe yaje gufungwa igihe Dieudonné yarari muri gereza, aregwa ko hari impapuro yanditse mu buryo butemewe kugira ngo arebe ko yaregura cyangwa se yaburanira umukunzi we. Ariko Elsa we yaje gufungurwa, hanyuma Ishimwe Dieudonné nawe ageze hanze. Aba bombi rero baje gukora ubukwe bishimisha benshi, bagira ubukwe bwiza. Hagiye havugwa byinshi ku byaha uyu mugabo Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné yaregwaga n'urukiko, birimo ibyaha bitandukanye byerekeranye irushanwa rya Miss Rwanda kuri ubu ritari no gukorwa kubera izo mvururu zose zabaye. Irushanwa ryari rimaze kugera ahantu hakomeye cyane, ndetse aba Miss bitabira ibikorwa bitandukanye. Byanavugwaga ko rero Miss World cyangwa se irushanwa rya Miss y'isi ryashoborwaga no kuzaza mu Rwanda kubera ishusho irushanwa rya Miss Rwanda ryagendaga ritanga hanze hirya no hino, ndetse n'ibikorwa byagendaga biberamo. Ariko ikirego cy'uyu mugabo cyaje gusa nkaho gikoma mu nkokora, ndetse bigaragara ko irushanwa ritagendaga neza kubera ko havugwaga ko hari ibyaha bikorerwamo byerekeranye n'abakobwa babaga bari gutoranywa ko bitagendaga neza. Uyu mugabo rero yaregwaga ko yabafatiranaga n'ibindi byinshi mwagiye mubyumva, yagiye rero aregwa. Hanyuma rero ubwo yaje kugenda n'umukunzi we bakajya muri iki gihugu cya Amerika, bivuga ko bari muri kiriya gihugu mu buryo Prince Kid ntabwo yari mu buryo bwemewe muri kiriya gihugu kwemererwa kuhatura, nubwo yagiyeyo mu buryo bwemewe ariko aha yari atuye ntabwo byari byemewe. Murabizi ko rero perezida watowe Trump avugaga ko ikibazo gikomeye azahangana nacyo ari icy'abimukira, abantu bose batuye muri Amerika batabifitiye ububasha, batabifitiye ubushobozi, batabifitiye ibyangombwa ko bazasubizwa iwabo. Uyu rero nawe rumva ko bitari bimworoheye kubera ko we yari afite n'ibyaha aregwa n'u Rwanda n'ubutabera bw'u Rwanda. U Rwanda rwari rumukurikiranyeho ibi byaha bijyanye n'ihohotera
Ibi rero urumva ko byari urucabana ko kugira ngo bamukurikirane ndetse bamushyikirize n'ubutabera bw'u Rwanda, nubwo bataramuzana rero ubu ngubu akaba ari mu maboko y'ubutabera bw'iki gihugu cy'Amerika, aho yari atuye rero ubwo ibindi nabyo tuzagenda tubimenya, byumvikane ko Elsa Iradukunda atari mu bihe bye byiza bitamworoheye, urumva abantu bamaze igihe kitari kinini bashakanye ariko kandi bakaba bakomeje guhura n'ibibazo bitaboroheye, birumvikana ko rero atorohewe ariko kandi n'ubutabera nabwo tugomba kubwubaha, icyo ubutabera rero bugomba kubahwa ndetse kandi bafite ibyo bagirizwa cyangwa se baregwa bakabiryozwa. Uwitwa Josh Johnson akaba ari rero ari we uyoboye ibijyanye na operation muri iki gihugu cy'Amerika muri Dallas, akaba akora nka field officer director. Josh Johnson uyu rero yavuze ko umuntu wese w'impunzi ariko kandi ufite ibyaha aregwa akaba yaragerageje kuba yahunga inshingano ze zo guhanirwa ibyo byaha, iki gihugu rero gifite inshingano ndetse zo kuba cyakurikirana umuntu wese ufite ibyo aregwa, nubwo bwose yaba ari mu kiriya gihugu aho yaba ari hose agomba kuba yakurikiranwa kugira ngo bamufate ndetse kandi bamushyikirize n'ubutabera bw'aho aturuka kandi abashe no kuba yakurikiranwa kuri ibyo byaha aregwa. Ubufatanye rero n'aba ba FBI bo muri iki gihugu cya Amerika barakurikiranye, bamenya aho uyu mugabo atuye hanyuma bamuta muri yombi, ubu rero akaba afitwe n'izi nzego zo muri kiriya gihugu cya Amerika muri Dallas. Ibindi rero buriya tukazagenda tubimenya uko bizagenda bikurikirana. Gutoroka ubutabera rero ufite ibyaha uregwa, cyane ko uyu mugabo Prince Kid Ishimwe Dieudonné yari yarakatiwe imyaka 5 akagenda atayihaniwe, akagenda atayifungiwe cyangwa se ngo habe ubujurire, birumvikana ko nagaruka hari indi myaka izongerwa kuri iki gihano kubera ko yatorotse ubutabera, ubwo rero ishobora kwiyongera ikaba yarenga 8 kuko urumva ni 5 kongeraho n'iyindi azakatirwa kubera kuba yaratorotse ubutabera. Rero ubutabera nyine nicyo buberaho kandi abayobozi baba bareba, nubwo abantu bavugaga ngo yagiye atarangije igihano, byavuzwe n'ubuyobozi bidashyizwe mu ngiro, ariko birumvikana ko batari basinziriye. Ku rundi ruhande Elsa Iradukunda nk'umufasha we ntabwo ari mu bihe byiza ariko kandi nta kundi byagenda, tumwihanganishe ndetse kandi namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni The Voice Live, nanjye ni Devo Tuwase, twagarutse ngo tujye tubabwira byinshi bitandukanye na za nama zacu zitandukanye, bimwe twiganirira kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bumeze neza, ariko kandi nk'iyi nkuru ntago nari gutuma ibacika, kubera ko aya makuru nayo muba mugomba kuyamenya uko ibintu biba bihagaze. Bye bye rero, mukomeze mugire impera z'icyumweru nziza kandi muzatangire n'ikindi cyumweru neza, uko gatatu kuzabere ukwiza kandi mukomeze kutwereka ko muhari, kuko nanjye nagarutse nari maze iminsi mpuze mu bindi bintu biba bindeba, ariko kandi nahagarutse kugira ngo dukomeze tubane. Munyereke ko muhari, muri like, share, mu subscribinga ndetse kandi no muri commentaire mutubwira ko muhari, icyo wifuza ko twakubwira mu biganiro byacu bitaha rwose twakikubwira, ibijyanye n'ubuzima, ibijyanye n'imibereho, ibijyanye n'ibindi bitandukanye, ibyo ushaka ko twagucukumburira turahabaye kugira ngo ntugire irungu, kandi mu byo wiberemo bya buri munsi tujye tubana no mu makuru, isi ntigusige ahubwo ugendane nayo wumva ibigenda bitambuka hirya no hino. Bye bye, ciao. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye, ni Devo Tuwase, iyi ni The Voice Live.